Good evening. Northeast window bu thawai tana yengbiriba khwai punamapu ahanba maktada kaisham yaiphabana thagachari amasung ikok nonna khurumjari. Northeast window na puthokchaba thoram Northeast dialogue hairiba dialogue asi lamdam asi da thokliba maruoiba thodok wathoksing kupna khananainabagi thoram amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is Kuki militants relentless attacks. Hairiba hiramsigi matangda ngangbi namagi namakta kogi studio da lengsim bidun lebire ama maktada ikai khumnajariba senior advocate khaidemani wajabu kogi studio da lakpi magi namta taram noksari amasung thagachari ani subada manipurgi political analyst lehau thabam political analyst lehau thabam sarat chandra pawung sarat puju thagachari amasung taram noksari ai ahamba kogi wahang jai ojamani dagi hangjarage haujarage Oja topic kasi jo chief editor na kanbi ba topic ni Kuki militants relentless attacks hai jo bokta lep laitana mamang sahi gi me gi tang dagi haurakhi ba attack to ngasi phawbada ngasai eu phawbada sugunu area da nongmai kapsalakpa attack toksalakpa je sunglep lepan naide marakta khara hyperpuk de nong ni ga lepam ba yawi da khoina santi ladra kaina khalamba ngaki oiban nungai ram baje athu matam da khangodna nakalam rom dagi peripheral area rom dagi mo khamel loktani khangde jaga sida kidum attack se ngasi phawbuda tha mapan tara pharak kadru phawbuda attack se hojibok chatharai masi kari manam gi no oja hojibok ta Kuki militants mayam ni na makhoi je waba leitrabra makhoi na taliba demand separate administration je phangri phawba adum lan je tawraga legadoribra lan tawribju central force mayam ama khoi security force mayam ama leiruni peripheral area mayam asida makhoi leina phawbada makhoi na kogi ji hairi ba lamen tu henba militant mayam sina kogi micham prajada micham ge yumda nongmai kapsan ba bomb kapsan ba je hojik phoksu lep leite loiba naide masibu karam kanda loigadoino kogi state government na karino yengi ba je kogi central government na india lengang na karino khoi manipur da jibokta ngasi phawbuda tangdu laita handana leiri ba je makhoi na lep leitana hojik phawba ngasi phawbuda sum attack tawraga leiragadi khoi kayam kuina smai sum laingam gini mioi ba mo de khoi je nungai nga tumning nungai na charaga imung manungda nungai wari saraga punsiron da hena chokhat ba dambi da khong thangning adubu kapna re sire haibasi taba da oja khoi je maning da sum hangre maning da khoi nan mamangi numit da khoi gi kanglei paki mera ge chief editor khoi ge oja wangkhemi sandai na haibiram ba chahi yangkai rom da hena maning chakra bane khoi je manipur je adu taru matam da khoi yam nungai jade oja sai matang sida khoi gi hojiki moina attack tor chathare ba je kyam kuin attack chathar ki no sidai da khoi gi maru oina khoi central role central security force mayam lai na sum attack chathar le je ma khoi gi role je moi je sum yeng badang oira ba jala sai matang oja gi hamba haibiro gam ba bo phamni Kuki militants relentless attack Kuki militants sing na atada kham leitana chum chatharak pa attack nongmai na mi halak pa yom mai tharak pa me ahum degi horak pa mathang lak pa asigi matang dani taseng mate Kuki militants aibache Kuki punamon nate ko Kuki micham nate Kuki terrorist sing do Kuki mapan degi changak pa manung da leiba su da yauba adugumba manipur thugaiba pamba ainge mayokta thabak tauba adugumba kangbu aduna bharat sarkar da separate administration haidana moige mla tarana mege tang tarani thoidagi tanba hauba adugi mamang da de hairam da ba aduna hauji adugumba gi changchil eiba asina maram moidana aikoigi taliba adudadi Bharat Sarkar ki mathakta lal hauba nataba Bharat Sarkar ki mathakta movement hauba nataba mitei ki mathakta Sarkar ki mathakta nataba mitei ki mathakta attack tauba adugi khongjang ama changchilak pachi for the last 10 months chore changchilak mapan makai hela tha mapan makai aduna sugumagi chum matara kam leitana changchilak iba asugumba machigi mihar mipun maya mama thorak pangarang nahan matang nong makaktan le paman ba aduga sumaina chatharak pa maya mama lae kanana tholim no sigise Kuki militant singna relentless attack am tawrib se Kuki dana dum tawjarbai wara machi dum khambagam darbjala aigi nakta angang ani khanare natraga karikama aranba ma tawre aduda khangwadaba mise amata leitaba jala akhoi se
रिपब्लिक इंडिया नि अदुदगी कॉन्स्टिट्यूशन नमा याम चाउना लेखरबनी अदुदगी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड पृथ्वी की सी मनुंदा ख्वाइदगी चाउबा डेमोक्रेसी चटप लेपाक नि हाइरिमनेबा अदु मथक्ता मो वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन द लाबनी भारत के प्रधानमंत्री कुंभकर्ण गुमना मणिपुर के मथांगदा तुमदना लेरबा नुपा असे पृथ्वी की मनुंदा मासे नंबर 1 द लेरबने समना हरबदा महाभारत की भीष्म हाइबदो अदु पृथ्वी से फावबनी अदुबु द्रौपदी की मतांगददी वांगांगदबा कुकी दुर्योधन की मचंजाक चाबदी की वांगांगदबा दुम हाइना अखोइगी भीष्म गुमना नरेंद्र मोदी से पृथ्वी पुंबसी ममंग चटपनी अफावब मीनी तौगेद तौब ngamba मीनी अदुबु भीष्मना कनोगी द्रौपदी मपी चिंगिबगी मपी लोथोकपगी मतंगददी माना काइंता हाइब ngамदबदो ममंगदा तौबद काइम हाइब ngамदबदो अदु माइना मणिपुर की मतंगददी मरोन थोक्तबा काइंता ngang मी म ओइदना ला अबनेबा अदुरदी असिगुम्बा कॉन्स्टिट्यूशन अमिगी मखादा सेंटर स्टेट एंड लेरे यूनियन लिस्ट मसिना स्टेट सेंटर गिनी 7 शेड्यूल दा यावबसे अदुगा स्टेट लिस्ट हाइबसिना लिस्ट नंबर 2 सिना स्टेट गिनी अदुगा लिस्ट नंबर 3 कंकरेंट लिस्ट हाइबसिना अखोगी सेंटर मसुंग स्टेट अनिमकना तोगदबनी आयामबना सेंटर न तवी इंडिया गिदी अब सुमाइना लेरिबा पोलिसिदा सुप्रीम कोर्ट नसु फजना तुम हाइरे स्टेट हैज इट्स ओन सोवरेन in his field mahaki field duda magi area duda state ki chap chap sovereign lejei habedi state ki government na chap chap sovereignty se state tu gi manungda tawba yaya bako aduna ni akoina government du india na hai singna a share sovereignty haiden nation I am daga haidipse achi yam chingarabja ni state puna mag share sovereignty ne akoi union of india oibanina मणिपुर की अखोई सोवरेंटी की शेयर सोवरेन हाइरिमने अबको अदुना अदुगुम्बा लेरिबा स्टेट सिंगसिना मागे फंक्शन सिंगसे माने चप चाना तौबम थोकपा अदिग मनुंगदा लॉ एंड ऑर्डर मिहार मिपुन तौरिबा पुनमक असे मसी मेंटेन तौबसी कनाना तौगनी who will be the in charge of the law and order and who will be the in charge of the state of affairs in the state of Manipur as a government of Manipur orgadam ne aba adugumba government of Manipur do kaidori government of Manipur na mai mathau toribra mathau amakhaktang toribra ba magi amakhaktang haisi routine oiba routine government routine governance to nataba kwa yen madu nataba arang pham na tawjarani adudi nataba adu nataba policy program da government sina lan thingna na ba अदुगुम्बा भारत की मायोक्ता अदुगा सिक्योरिटी की मायोक्ता मणिपुर कमांडो हाथ खरबा इंडिया की बीएसएफ अमा ngarang ngasi raso e siren tawriba nan yaugriba इंडियन आर्म फोर्सेस तसु सोकपा यावरबा सीबी यावरबा असिदा महकी एजेंसी अदुगुम्बा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंगसिना अखोइना हाइबा नते लान थेंगनरिबा सिंगना अदु मखुलंगा इबा सिंगना अदुगा इमा इबेल मैरा पाइबि सिंगना अदुगुम्बा मपानदेगी लाकपा सेंट्रल फोर्सेस सिंगसे असम राइफल यावना मसे अतोपा नकल अमक खक्तगी मिचंग चंगी अनिमकी ओइना तौदे अदुन मोसे हंगरो हाइना हाइरिबसे मसिगी जनरल नेसे असेंग पोट असे थोरे एबा थबकसिना अशोक थाउना था मापन मखै तरा सिबु पृथ्वी के कर्म मफमदा लेरमगदगेने प्रजागी कांगुप अनिगी खलबदा मुक्नबदा violence ta asuk changna tawbasibu kalai daleramgadageaba adi mathakta akoi gi chidi kamuk yamna sathirage bu akoi gi lam akoi gi hindu ga muslim ga khanaba aduga riot tawba idal ma amam inda gi thoidana gujarat ta thoye kalai da thoi haibu me amchida kanglup amigi population se atopa mapamamada thangdokpa aduga mapda transfer of population haibasibu karma mafamda laigeba lan tawna kanda natraga sigumba civil gi violence sama thorokpa kanda manipur gi dia du natra kuki punamak ama valley da lehendra khara leiba natana aduga maitai punamak kuki nataba lamduda thabing khang tawba khara natana security forces ki khara natana amata leitre chi tawhiri be thabak la ba se
mioi bu khunai na to gada bra haba adugumba pulap thangdoktana tawre aduna kuki lamen to hen ma singna pami ba moigi separate administration from the state of Manipur haiba se masi moigi thungna na bonarak pakana moigi de metei sound ba metei naharol sound ba metei gi he lady ba khulngak pa mi sound ba metei gi mera pa bi metei gi journalist sing metei punamak se masi kuki militant singi kuki terrorist singi wakal na masi sawalaga mogi apama phangani haibi asama da changchale aba aduga hairi ba pot simakta khonju yang mata da adu ma pot aduna mogi hujike de facto da di phangbo mansel aba susanpur akoi praja to ne government ki leriba khwaidagi chawrba chief minister achina sipai lising manga puraga chatpangamba tara puraga chatpangamba helicopter su chatpangamba achina chatpangamdarabni cabinet mi pamangamdarabni adagi di more da adagi di kangpokpi da masi chatpangamdarabni aba adu di where is the governance government adu leiraga governance adu tawdraga di government si kalai dale no ba mami da ge government ni na hairodro asu makhanna ba khonna ba to macha imung ama palaga macha masu ani khanna ba duda macha mana ani gi macha mamam cousin brother ani do kanam da hey ai la hai da no to hai da na chai empire ga khamungam da ba mapu du bu natraga mapa du bu karma mapa no ba masi jom thong khuding makta family da thok pon masu ne kan de ma do na khambada mapa duna machani khanna de khambadu da yabanga tane ba natra ade yadraga chu phuru lore dana ade da dum lale kholle na dum hagidam adu portuma amat yaudre ba aduna hojiki hairi ba lanse akoina adugum ba pot akoi na haru sin akoi na ayamana kangem na kuki na akoi ba tore adu akoi na kuki haladawni al kuki buna mutum na haladawni adi kuki kamul chumai buna mutum na hatkadami somda chana dana kuki da jo apaba yauri da gai na metei malakta akoi malakta hai da nang jo kuki gi misangla gai na hagal amni ri kuki malakta church ke leader ga le jab kharna metei malakta so apaba yauri da hai ba kan de nang metei mathira hai dana chi koi wari sana ba kuki chilina khargi manu dasmaina thengna basu yawa ba aduna sigi phibam chida le aba pochina huji nakal animak chida yam kanna yengthina ba matawdana adidi migidi mogi hanadigi plan toba jalengam toba mam toba ai adom di sangdo roi adugi plan am su leire ko leiri badu moigi chai kontra gi mamang degi leire hai de mitei gi chu mitei la lo ba singna mitei revolutionary singna ai koi se maning tamban ning tho panjara ga chu chai lising ani gi maning tam leipa oi banina ai koi ning tamba hanjin jarage haidana la lo ba leire ya ba si so ko chu se yang kai ung pu gi mamang degi plan tawrak pana ngamba ngamda baduna amani ko aduna kuki gi chu tawre haire adai koi chu tawna adugi tawna baduna am lei haraga hojiki port chida hojiga ma phong sana largest democratic country amagi makada chapak chawraba constitution amagi makada lo yamna sem gharaba aduma lo yamna ningthi jana mayam ama puthok kharaba lamdam ama oiribe india si manung da india gi state ama oina masida sigum ama chum tholi bese masi kam koina yengdana leidorim no adurade han megi round gi lachalakpada ina hani ipse adu aragadi government na state amaki government na yengchindaraba adugumba lal hori ba natraga katukaran toriba terrorism act of terrorism toriba si khamdragadi masibu yai hanna loroidra yai hanna lorobodi kanagumba mi amana raskel amana kunaya chibu thugaina bathaba amatorakpada apaba aigumba halama apaba mana yengdana masidi masengang salam helida haidana sumle ragade aina hena phattabo oyaba aiga angamu payama sisinadana aran matori bedo police takpara kana da takpano mi kang maina paibeda takpara leidana ko individual da hare seba adugum badu tawre araga madu khamna na bo na ba thingna na bo na ba se ai apaba tawgi manung chendoimna aduna adugum ba Manipur khunai bu thugaina ba tawrakpa da mapangi mitop singna thomjillaga tawsillaga tawrakpa asida India government na Manipur government na asum yengdana silent spectator in leibase masi dharmi gi romda hairaga
maram tauriba aduta yokhalabodi ma pap oirani papi do aduga ain ge thongdana criminal oirani aduna India government amsung Manipur government se asi liable to be masi aduma lawfully moisi maral leiraba maral langjaraba ama oina mohi matakta prosecute tawbu bawba yaramne ba adubu lo nga iba se libadi government ni do government matakta di karmani action di lawgani adubu praja mayam manaraga di adum matang chana matam chana individual official sing do government pura adu de action lawgadam nate government of India bu accuse oibe yabanate government of Manipur accuse oibe yabanate government of Manipur gi pairi ba maru oiba official natraga mantri mandol do aduga government of India gi pairi ba home ministry adige maru oiba mayam do adugi matakta action lawdu logi matungin action lawba yadorim ne ba aduna ahan baraunda ene thamning se Kuki militant singi relentless oiba attack se masi government na thingbidragadi government na thingna ba hona basida adumak ngamdadana tawbataragadi aikhoi gi khun ngakpa haibasina aina yadabu oiramagatsu maside aina yabu oirani ai sa kanjanabagi damukta right to self defense right to private defense haiden Indian penal code tababu yauridana ai sa sijanabagi damukta ai bumina hatkadore haribdi ai sanga thukjanna ba aduga mabu halaudaragadi ai siba tarabordi aina mase hatpa bhawda mase liable oide tawadabu pramandi matik chana pigadamni ko haiba bhawbo leirabanina government ki state ki forces singna kariyumba tawbidaraba tawsu tawbidre pura tawbidana sum chathaba taragadi ai khoi gi na rule singna adugma khun nga paidana thoeraga ojige Myanmar da torichi maina yumthong khudingi amamam thokadabani anini thokadabani adu sei asu training tokadabani haibese moina military junta gi haibani moige barmi la roba sing adu mayukta thengnana ba adu ai khoigi na ai khoigi state government na central government na adu ga central forces sing na ai khoi bu ngakpi sen bidaragadi ai khoi su hairakadawramni ai khoi isang akchan nabi damukta areibu paisi na ba tawrasi aina hairakpada madugi responsibility se kanana pugudayna government of Manipur government of India na pugudamna adubu being a senior citizen ai khoi adu insin ba pamde insin loy adu government makeup tho government of India da phajana taknaro adu mana pangiba Narendra Modi se masi Hanuman gumna chief minister na Manipur government na Manipur ki politician sing na kanna mutang na tahan na bo na biro haiba han bara on suman thamjak yam nongai jare moja Manipur thakat jari marik chumo hong kya thambi bagi kibagi makha chatharak bada I pabung sira chanda dang jage pamu khoi hoji khoi oja mani na bi ki khoi India je khoi prithvi gi khoi military strength yam chau ba top 3-4 da chali bren to chau ro democracy amani lo yam na sem dana lairiba miam praja miam je nongai na tangdu leitan na leina ba adugumba laibak amani adubu laibak thi bai kadra khoi Manipur asidadi tha nipan tha mapan helaba tha tara pharak kadroba tangdu leitan na leiriba maru aina hoji ki khoi kuki militants miam jina lep leitana ngasi pawsum attack chathar iba ojasi kari maram gi hoji ngasi pawda khoi central government na tingbangam dribano machine tasengna ani yasum nongmai kamna laga kari phone lakpa ngai ribano thingge haragadi mayam na loima hainarabani kashu leiba ponate nong nini dadum lotion bayai kari maram gi lotion dribano samtang ji ojagi oiba kari mo lai cookie mayam na kyam kuina sum akhoi gi maru ina akhoi cookie militant singna akhoi mitai singna kyam kuina attack chathar ki gani samtang ji da akhoi pabungi oiba mod habiyo masi haiba yaroi theta maramdi mina tawgen tawrise khoina heta phabungda tummaga aina mariraga ngangba yaba potanate politics is another thing akhoi maibana manta solaga kamaga tawraga tawdu yaroyaba ana khoina question and answer say it is very very tough maramdi kainoida akhoi heta hajin ba yaroyaba heta khumjin ba yaroyaba hojik laibadi the topic itself sidai khoi yengadorisi Kuki sing militant bu harasu huram bu harasu tawbe bu harasu oide bu ngang bu harasu oina kuki group amasina lalhau lup su yaure loi yaure ke doi yaur torosin na moisin attack torak pase clear me third day da moina horak pani ai sim clear ore hiding bai no du tawmaning to moina horak clear ore kana gi maming da rally yam gi maming da rally du su
ไม่เตยกี่หัวจิกางลุบเจ้านั่นไหลบ่มุกแม่นำไหลบ่เซดูลไทร์ไปมาทุกข์เลยกันเซดูลไทร์ไปมาตัวใหญ่ยันที่มาทุกข์เลยมวยรู้ที่กันละกันเลยให้กี่ไม่ที่นั่นเซดูลไทร์ไปมาพาร์ทसरकारเลยยาระตัวมันลิบุลกอเมนต์รีคอมเมนเดชั่นนั้นตัวอุสุเลยเตะมาได้ตัวเลยअदु की ममिंग दा ट्राइबल पुनमक अना हर ट्राइबल सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग दले रिबा आई कनो द मोय शेड्यूल ले यावरिबा शेड्यूल ट्राइब तुन तन ट्राइबल ने ना मदुदी याम पंग जीवन हागे तो पोने ट्राइबल दी शेड्यूल ट्राइब त याव तो ट्राइबल नि मैते सु ट्राइब अमन ने ना ओइगेरे डिमांड तोरि ने बको अदु सिगुम्बा याम पुक्सेन पिकपा मैते न ओइखरदी मोय गा दे मैते सी नाकन द अदि मैते बा काउंसे पुलप मुथल लगा मोय नुगाइने न खनबगी वाखन दुदी यारोयबा शेड्यूल ट्राइब ओइनिगो तो हिंगी ओइरगसु क्याम हेंदोरिनो हजिक मोय शेड्यूल ट्राइब याम ओइरे शेड्यूल ट्राइब ओइरगा कयाम चौखलगे मी खरदा क्रिमी लेयर खरना सुम चौखलबे वानेबा अतै केसु चौखलदेबको अदना सिगी पोतुदी कोन गवर्नमेंट के तोरका को येंगो पोस एक त पाखत खिदे तोर मलेदा मयाम खर यावरे अदै नागा की कांगरुप सिंदी मागी प्रोग्राम नि मदुने तोखम तोकुदु खर तौरकान माय लोइरे मोयदी तोंगान में एजेंडा तोर अदि मरुम तोरगा ट्राइबल में आम खोम यारना बायना अदे क्रिश्चियन में आम खोम यारना बगायना तो मोंग क्रिश्चियन पन बे वाला ते धर्म बे वाला ते को आई कोई दी क्रिश्चियन नि गायना क्रिश्चियन और को हुरा लो हैब्रो मी हाल हैब्रो क्रिश्चियन और को मी हातोरिनो असी गुम्बा साले दबा मा तो पंगांग ngang बा कोट पके मसे दी खनाउ ताय nganning दे को अनै मोय डायरेक्ट हाई जगे सिगी मिलिटेंट सिंजिना मपुंग फाना मोयना जिक लेपतना चथारिबा पोसे तौने दि करी गिरो मतिक चादब गवर्नमेंट अमन लेबदैनेब अनि सुबदा अखोई पीपल से मतिक चादब गवर्नमेंट से कनाना थागत बनो कनाना सेमन पीपल सिना सेमनेब पीपल सिना करी रेस्पोंसिबिलिटी करी दोगे गए सी गवर्नमेंट से कइदौरी नखोइना सेंट्रल गवर्नमेंट सिना नोकपा कपका कोपा मबुक नारा नायना तोबा आदगी लाखो लोन कर हिंदी रे इंग्लिश रे नांग आर्थ तो स्वाइद लाना हल्ला प्रजा हराव हनबा हाइजिन मयाम से क्या कुइरगे यंबियो अदु वना लाइदी हाइबना सुदुम ताई तुमिना दुम हाइतबना सुदुम नोगा दुम ताई लाइदी हाइबना सु कमाइन तोगेदा मद ये दुरदे कोइ खुतोंग चाबा मांगने ना दुम सिटिंग ऑन द फेंस लई मसे खरा ये चोंगबा खोलबा तौरिसिना कौरा फाबा गुंबा कलिगुंबा दमका तौबगुंबा तौंग लई सिगी बियम सिदैदा अखोई यंगदोसि पीपल से मसिसका अखोई पीपल सिना खरा सेंसिटिव ओइबा मसंगी अखोई मणिपुर सेंसिटिव ओइरि ऑर्गेनाइजेशन सेमबदा मसिंग यामबा अखोई मसेन चावबा तानबा अमगा वासे ngangbदा तानदबा अखोई मसेन नामई अखोई यखतनरग मसिदा अखोई धमका तरो अखोई मसेन मुखाइनबा आदि को खोई महुमदा खोई मसेन चिखाइनबदौना को अदुमाइन तौना लेबा पुंसीदो मसी लेबदगिने अखोइसे अदु करमाइन तो ना कोई कन तो के कोई इसने याम साथी दी कोई कस्टम ना हाइगद्रा कोई ना तौगेन तो कस्टम ना सुनत्री ने कोई से फॉर एग्जांपल लोंग मा हारसेबा थिल्लिबा लांगिबा तौरिबा कनी लेबाक सिदा मिकअप मिराव खोनिना खम थेगे असि अनान तौरे खैतसु आइगी इसागी लोंगबा देबा कर्म तौ मतम खैतंग येंगा को कैदौरी आइगी थांगनबा सिदा मी अमा सिरदी तौरदी मागी अवाना दो दिया तो खंगोइन आइने इरांग फलांग तो खैतंग हंदसी गान खंद तौबम थोक तगाय फदो तो तौबना तबा करीनो बोर कैनागी कनोदा कोई करी हाइनी करी हाइजपोतबो कना गुमददी आई लोइना हाइजबे वंदिको हाइजपोत येन थोंगगा लाकबद मदु पिजेददी चाखुत थबो ओइरे अदुगी मौदुना अदुगी इमुंगदुगी मौदुना मयुम पालका कयाम मवोंग तादौरिनो सिगुम्बा हेंजिनबा केक कोई मरोन अहुंगी करी मथांग अहुंगा तोबा केक सिगुम्बा मयाम सिदा राग तोंले अकोई सोमना कांगबु खरना चानिंगाय लेतना वाबि फिमले आई मसोमले याम कन हाइजररोय मदु क्रिटिसाइज तोबो नते आई कोई गिसे तोरिस अदुना कुमई खंगदे अम्मा खंगदे कुमई हरगा कोई लीला फला थिंगबदु नते कोई हाइजरिदि मदुदी तोगान मखर लई मदुदी कोइना तंगाई फदना तौबा याबा तौदबा दुग पलांग लांगना यौसंग कैदा दोंग दांग तौबा दु नतबा अखोई इम्यूजमेंट अखोई इरांग फलांगी नतबा नुंगाई बा बेसु कोई तौदे देबा अदो अखोई से मी मसिरेना अमगा कसी बैदि कोई अम तोरमेबा होजिकि नोंगदा मी मरी मंगा सिरे ए अहुम सिरे तरा सिरे अम सिरे तौदबदा मसिगी मागी फ्यूनरल तौबदैना अखोई सु लोन सु जार अमने मथौ मंगम पांथोखरे
bagi poloi bese mathau mangam pangthok pa haina arthan badi laliko sima mai te rongi suwa ma iso ai jau ge mathau mangam pangthok badi magi karma ma tok pa habe ni aduga poloi bese ga mathau mangam pangthok pa di mathau mangam pangthok I bese poloi bi mathau mangam pangthok pu du ne ba poloi ba du bu ne ba ko adun ai wai si ai ni ka ya se poloi bese da madugi magi ko gi mathau mangam tongan ma ai ko gi si bagi ai ko gi mangani le hondagi sora tagi kai di amam le uso siguma mayam se amam dom yam sangi matam pharing di ki sukai de matam sina phalak ram matam si di masi su khaitang ai koi na kano ga da bane khatang ai koi handa batai khaitang ai koi gi nami kudingi sirak pa matam da amaga tang oi ring de amani mama ida covid si ma da to matam de koi imung manungi ba ba sak eng gi da yaw le na ko adu masih koi na ବ୍ୟବହାର tawdaba na taga kana tawde wante koi matam jana yeng matung ni koi gi ningsing na khotra moi bu athau ni aduni marai bak ning mane koi loi na khangdori ni hojik madai da matam je som na ngarang makta da sugnu da tawda asi ana to ko si bagi poloi ga do bo jaga do adunu mai kapsil ga poloi ga to pham chale ha kayam nungai ro mo diri ngo magi mayum da le jari ba marai kai gi mangno ma da poloi ba ngam je da bai thakala aduna adagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯗꯩꯅ ꯃꯔꯐꯨ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯍꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯄꯥꯈꯠꯄꯗꯒꯤ BP ꯍꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯇꯥꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯕ आई हिंगबा नत्रगा हिंगदबे नते आई इथौ ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक सरकार अमगी मागी वोट की हाकि नते वोट ले पेर ग मंगोन द मी मिनाय हो हाब नते बा वोट ले पाय से मपु गदम ने बा पीपल्स की मागी मास्टरशिप तो मास्टर तो मधु ओगदम ने बा मधु ओबे गम दगदी वोट की कोई ऑनरेबल ने मुक्त ले कई गाना रोय ऑनरेबल दो अखोगी फोटो द ये ऑनरेबल तार कने बा अदुना अखोना पामी बदी एनी ngasi गवर्नमेंट की बाते एनी होगी गवर्नमेंट दे होना अन मसिदे सिदा अखोना येंग दोनी बदी करिनो हाय मतम दा होजिजु अमखक चांग सम लेरे अखोय मांगदा लाकदोरी बात अखोगी फेब्रुवारी की दांग कुनिपान से मसिदगी ना हौरकांदा असेंबली नि फम फमगनी निमित मंगानी हबदी कुनिपान ने कुनमापन ने अदगी तारीख अमन ने अदगी तारीख मरी ने मंगा ने कनोगा थांग जनो माजिंग दि सिदि वाला सिति लेबा इरि द तो बया बि मोगी बिजनेस दे पीरि बसिंग सिदा करी करी पीरे हाय मतम दा आहान मन मिसी गवर्नर की एड्रेस तौरनी गवर्नर की एड्रेस है बसे अकोगी मा की एड्रेस गवर्नमेंट की कनो ओइ दोरनी गवर्नमेंट की वाने बंगांग दोरी से माउथ पीस ना मान ngang dori ne ba activities mayam aduna madade da kali thorake se madade da government gi magun khang ne ba ko sima number 1 yam ai hai ri se madade da governor na pir iba poto madu jugo cha jaga di kana na semino sarkar ni sembo doi ne ba sarkar gi wa ne ba madade sarkar se mai mamai ka dom lai di ge tum khang ani madade budget ke du gi ai bi wani madade manipur gi ba pot kharak taw de madu nei na ba matam da MLA सिंह मसीगी मोशन ऑफ थैंक्स अम लाकदोरिनी गवर्नर की एड्रेस दा मदेदा नेंगरकोदा कारण दौदौदना छो तौदना आइगी प्रजा की आइगी केंद्र की गायन तौबा प्रजा दो तारनबा आई ngangi wa ngangi गाय तौगा मैदा गवर्नर की वा देदा गवर्नमेंट पाइबा कांगुना ताकत तना थागत लकदोइनी को गवर्नमेंट पाइबा फंगदबा हाइतारे पाइहोदबा कांगु कांग्रेस की मंगा दो मदुना पगा ngangbदा खोगी मोइन फन फजन गांगसु मोइन सोइंगा गांग बदौना करीम नन तोरप तागद याम फलोएबा हंदकदी कोनी येंगदबनी असेंबली की लेदीबा रूलिंग गवर्नमेंट पाइबा कांगुना ओपोजिशन की गांगबदा थवoi वाहोइदबा ओपोजिशन की गाले खिगतना गाउसिनरबा मदो अकोय MLA मै वानते एज ए मैन अदुगुंबा करीम कथाइनबा जुगो चादबा तोर अबोदी पीपल ना मोइबु मार्क तोबम तोय मरम देदक याम सीरियस वे पोनेबा अमा गंगना चुम गांग सुमतो लोगदमने opposition ruling ki wante handak moina kari togi MLA kuntra mangana home minister unagi ko nan kangla da akogi arambai tengol ki taring kunmari January kunmari da togi do adi mamang da already moi home minister moi kuntra mangana akoi na haiba ya di
มียามก็ลอยนั่นไหนคุยจัดแล้วก็ลอยนั่นทั้งตะเกียบกันนี่ไงเลยทำก็ตกรำเนี่ยว่าอดีทำก็ตัวชีตัววีรบังก็อารามใบนั่นตัวบนตุนมาทำเขามวยนั่นตัวรีบทำก็ตัวพอดีเอเซมดีที่มวยถากเกี่ยวเลยนะมาตั้มจีไอ้น่ะพอดีน้องไม่ปีเราก็ตั้มมีตัวตั้มมีตัวตรงนี้ไงเนี่ยหายไปเสียพอดีไอ้หายนิ่งเลยสารการนะสายกินนาฮารอนน้องไม่ไปเพิ่งนำจัตระบาน้องไม่ไปเพิ่งบรรลุเลยจัตระบามากังกูเด็กกันนี่ปีเด็กคนเดียวเนี่ยโดนหายใจเลยแบบพูดแล้วมักเสียพอดีมวยมักขุดตามวยมังดาเอเซมดีสิได้เลยนะบันนี้นะมาคุยนะเลยไปทำอะไรวาร์อะไรไปสิ strategy มาเลยแบบวาร์ strategy จะกันทำให้ทุกนั่นเดียวไอ้คุยที่ไม้กวาดหายแบบปนเดียวข้างมันนะสมเด็จ placement เขาแล้วก็สบายนะตรงนี้ชี้ตรงนี้นะกงชี้อะไรแบบมาดูโซเมนสิในการเดียวกาเมน่ายามนะ close door da มากิเลยดีบ้าเขาจะกี่unified commando มาดู SMD พัมดีมันมังสิได้สิดาSri Biren Chief Minister na mahak na kauning mamatamda kaubang kami. Aduga ako'y Kuldeep Singh na chairman oiraga su magi kanwa mayawri provision na mayawri Chief Minister na kauning kaubay aduga mana madi precise tawgali haba mayawri na isu ida isida hojikti tam lepta na tawri iba Iraq chida karigi unified command se tawroi dori no adu unified command dugi mathau se kanana hojik hanagi ari bare kotu khonga chalibra adu alu ke no se Biren madu tawraganda madu ki lawriba unified command lawraba matungda akoina sumai tongna leire kamai leire haina magi state ma leire kanda somda assembly da mado puthu era kanda assembly da puthu oga tawkanda committee mai sema sum tor su moina manung mapan po ne si mayam si tawba ya na assembly ki mamang da kai khara tawra si tawre haiba magi unified command ko si tawre lona thamge thamu kai su kai de khoi madu akoi openly yeng ga benate madu tawrakanda MLA moi lehuriba hojik yankhei ji lehuridna yankhei sina nagagi MLA singna khoidi wangang jera roi na su taroi chin su menjingani adagi keno su mitchum khumjingani haina gandhi gi yong ahum du maina kalim tajak haroina leiragadi khangde ko natro limu su sia to dam muslim gi maitei muslim ani yauri ko maitei pangan ani MLA mapangi koi Muslim maitei mafam da di vote karaba jiri du maitei pangan nate ko adu orsu makhoi sisu kali phep lago da ge se assembly di haiba yare aduna sidai philum sidai dai koi na kali to boja berge haiba se mayam na hangai imaibian chingna kaina assembly dang phamu kau to na haiba se phala kui eba tawdan khana rei toksin na nei handek su nimi manga ni sida hariba budget ki tokriba mayam nei leba sida matam ji yam leire ai loi ujare program se sida ai koi ki post kar matam khana dawri khana ba ba post sida amakhak aina umatam da hojik committee ma lei ai koi ki kano hariba committee se rules of procedure and kalago business ki makha da leiba Manipur assembly ki privilege and ethics committee ki sida kuki MLA tara hai kuki mdi palle ko MLA Manipur ki MLA ni kuki ga kinte hariba mantri ayauba mantri ni yauba MLA BJP ga yauba moi mathak ta ne ba masi Sri Ojoina hanagi matamagi mantri so rami bani assembly ki yamna koi ki yamna parliamentary phaba oi bani mangna application ami makha da moi mayok ta masi tham ta madigi proceedings su chathara ko matam hala ka tu kalan to na sum delay tong le ram do hojiki imaibe nupi mayam na kari no tawri se na speaker da tawla pai chin na mayam tawri de halakti madu makon kano to man phol dama le ne madu kawre madu tawra kan da si kawre na tawre hai bagi sidai da han ji pham gre ne phami ba se masigi report se assembly ki kano da pi ga dawri ne ba speaker da pi ra kan speaker na madu house da ku thok pa ya bagi room man lei masi da presentation of committee kano na lady se sidai da moina aikogi report sana yauri se masidi thorak matam da masi su achobi su mo ne maramdi hariba MLA tara se moi injin laga moina pilot tora ine thabak se masi arai ba pol te ba aduna handak sai sampana haijage tonguri puna sai adura duni haijaroi Manipur assembly da hariba post se chap sana mado aikoi masak khangna tabak tausi mai dei koi miam na ne masida akoi irang phalang to na lang na khot ma sida uso mela katna dagi sakau bagi khot bagi nga phu thaida na ko matam kaida di potha gi si ke dorage koi matam pharakan na nuai na to si ke dorage
अदु आई असुमाइना थमजगे अदुना होजिकी सिदैदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना हारिबा मागी कनो से अखोगी कनो ना पूरी कुलदीप सिंह ना पूरी कनो से यूनिफाइड कमांड से मागी चेयरमैन दो कुलदीप सिंह ओजबे वानी माना हेना चावी माना कौनी मतम कौई सिगी स्टेप अमा होजिकी मिसी मिना तौलिबा सुगुनुदा तौलिबा खोलिबा यमयु मयुमदा लेबदुदगी केलक्तले उपाय लेदना तौदे हौज अनक्ता हंजिनजरगा काइतंग नेना ताना लेजबा मतमनि ने तौरिसे यमयुसे सिगुम्बा सिबु सिदैसिदा अखोइदी सरकार पाइरी अदुना असेंबली दा अखोइदी अखोइगी नियम खरा तौरगा लोयरेना मतम दिल्लेन तौबिगनो अखोइना असेंबली दु कलकबंदे मणिपुर असेंबली से मोइना तामन नते को अखोइ आगांग ओरजौने मणिपुर असेंबली की स्टेटहुड से तालकपदा अखोइ पुंसी से मांग्रबने अखोइना पुंसी मांग मोइना ngasi अफाव सादनबको हेरो सादगा तौदुदी अखोइ अतैनदि खंदे अखोइदि यंगनिंगदेबा असेंबली से यामान तागिबने 1969 दा नवेम्बर कनोदा मी मंगा नोंगिन पान इंदिरा गांधी मांग सीरीनी अदुगु माइना तरपदा अदुगु मदा यावरप गाती खरा यावरमदा खंदे अयाम नुमितदा मतल कनो वाव खंदबा कांगु मयामना असेंबली से अखोइगी निगाना खंजरगा तौरगदी खंदब मिनदी केसु खलोय अखोइदी मदु अखोइदी यामना नुंगलिंगनी को अदुना असेंबली से आर्ट ले हनबियो मणिपुर लेबा की दमकता मणिपुर स्टेटहुड की दमकता कोइ वागिबा मयामदो मदो अफपता खरा लेरगसु असेंबली की मगुन दो ngang na chatpi oina haijage yam nungajane pagong sare pro thakachari koi manipur gi assembly je manipur gi yam na maru oibani adu handa ikui kui dana tang kuni pandagi phamagani aduna manipur gi mapi mapa ori basing sina punlap punjalaga manipur thoi ba huji thoi ba thogdo tang du laita di baje matou karam tang du laita han sigi haraga solution ma puthorok pa oesunu haiba hom tamdaraga ai makha chatharak pada koi discussion gi ja ai pagong mani da lakchara gi pagong koi cookie militants relentless attack se lan ama taw ba baje resource mayam ama changadorobne koi arms and ammunition khulai mayam je ma koi gi hojik tha tara phara phamuda loiba nai de masi kadai dagi supply chain mai kamai tawno loina chawro funding पैसा याम चंगदोरिबनी कदाइदगी सिगुम अचौ पैसा जे कदाइदगी लाइबनो खुलाई मैम जे कदाइदगी लाइबनो मसी थिंगबा ngमद्रिजे करिगिनो मसी बॉर्डर जे पोरस ओइबगिरा हजि हजि एफएमआर कोई फ्री मूवमेंट रेजिम जो स्क्रिप्ट तौरबनी कदुमदगी मोय नत्रग मोय गदुम लोकल मेड ओइना सारबरा हैरबरा साइंटिस्ट लेरबरा मोयदा अदुगुम साब खुलाई साइ मतंग जिदा हजि ओदा मनी गबा ai सरकारना थिंगदबनिदना फ्री मूवमेंट की क्वेश्चन नतबा हानदगी लौसनदना थंबनी म्यांमार मैम मतंग पांगे अदगी मिजोराम पांगे बांग्लादेश खुलाई लौरप मिजोराम फागी वा अखोना थेंनखरे अदगी सिगुंब मैम भारत सरकार सिना यामना मागी तौफम थोपदगी पोमोन ओना तैनब पोट अमद तौरे अदुना जय सरना हाइबुदा आइजुनी थिग स्टेट रूल से अखोय जेल संगिनी 68 69 da ko college secretary oyaba Indira Gandhi lartan मैम तो चला सरब लोके ने इतना निखिंगम गनी मनपुर college secretary रो एगा सर कोई लोकेल एगा सर कोई युमदा गा चत्र खोतना गा तो oyaba आइने दिबे secretary नि अदैदा मपन खांगदे बुंग सिदा तौबो खोटपा मैम तो तौबा अदुदगी मसिगी मोमेंट मैम सिदा एगा सर कोइना SYS ने समाजवादी जो सना गी कोई सोशलिस्ट की तौरे अदा कोइना नाव छात्र फेडरेशन गाइदु दको कोई कुंबी मंगी XMLA हाइतारे मोय मैम से तौरगा अदुना सोंगी लेवल अमा अदि छात्र के लेवल दा मणिपुर कॉलेज की ओइना अदि एमसू की ओइना मतम दु मैम अदुगी तौबदुदा याम कन तौरे मसे एगा सरना निंगसेंग पदुदा ए अदुदै नुमिनी रोहमनी रा चमना कोनबति थादुई अदुदा आई निंगसेंग एबा अदुना अदुमाइन तौरे अदु तौरे नै मना लोगी हाइबा नते कोई वारी एबा असेंबली जे मोय खरना राइनते वाला खरना तौबो ओइने त पंगथोक तौबसु यारोयबा मणिपुर प्रजा पुनमकना होय राइनते वाला से याउदे हाइबिदे यारोय मतमदुगी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट अदिगी कांग्रेस ऑल पार्टी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी गानि सेमदना याम तौगिबा मैम लेखरे अदुना सुमाइना लाकपसि सुइराय लाइना तौबु चुमदे अदिग अतोपा मना जायगी यूनिफाइड कमांड सी मे कुंथ्रामा तोयदा थोरकपा दुगी ऑर्डर दुगी मतुंग इना मांगोंदा सिनरी बसे मसी डेलीगेशन ऑफ पावर दा मदु याबरा यादबरा हाइबेदुनि को कोई उकिल सर्कल दे नेने दिपचे चीफ मिनिस्टर दा माना सिनबने हाबी खुदम दी फाइल प्रोसेस गवर्नर हाइबेसिना हेड ऑफ द स्टेट ओइबनी मागी शक्ति सिदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना इन एड ऑफ द एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
headed by the Chief Minister. Asina pirpado mana yes and so ito udanaba. No makaka panbanini panbangami. Adu magi file process ida Kuldipta tawudi amisana direction pibu orini chinna mala pumutamduda. Adida masigi file process la pagana Chief Minister kan bayaro mana iro le mana approve and toraga governor na tharaga governor na thoraga hanigi home secretary home commissioner hoiti retired to rahe T Ranjit na toraga thokpane ba me ko drama thoise aduna mana pithokpa pot oibanina akoina khangnadadana kana kana go mana BJP gi leader sing yauna aduga mantri achouba khar bhaw yauna cabinet ki ko ase unified command se CM de pin view pisin bam thoi ga idana hai bo khot pe wa se koin ta greba aduna masana mawandegi lejaba power do magi Chief Minister gi manung de yaujagada ba pot do aina aigi shakti che aigon aigi ukilamu eri shakti che aigi naunu pada aigi chada madu ingraje amhere lo khangedna aigi motam nangangu hai ma ukindil nataba yagadra yaro ya bado ukil oiba mi to haidi Chief Minister na leitaba kanda mathangi cabinet minister amada natraga thangnaba minister amada aigi mo chilo edna che pirmimni adu machanu pa amada natraga kanano lanai no pa amada nang Chief Minister office sing chalamu haibi yadeba adugumna advisor chief just advisor di khalla advisor security advisor lebu ki chokai de Chief Minister de mateng pang na bani loge advisor lei health care advisor lei security advisor lei bi ai natra adugum bagi ma madu lei je bi adugum bagi advisor aduda mana chairman pithok pai be se Kejriwal su koi ge Aam Aadmi party ki Delhi ki chuma portfolio to pai de na portfolio to pai de koi di finance home su pai de no ko Chief Minister na amadi amma ba pai de ba mai cabinet ni pando do loi pitho ba adu ra de mai shakti lei tarabra mana loi na ma acha madu overall supervision si mana to ya ba aduna adugo megi board amma oi badu da ma wanda pitho kare haraga mana khari yang ba pami bra adu so magi responsibility oi ga dabni karigumba Kuldip na asoiba angamba matorpa kanda Chief Minister na sinabanina mana responsibility si man oigadam ne ba adugi boda do mana loksilga thabuk tu chapchana to buchume mat atoba mana hojeki sida chigumba kuki military sangaranga ngasiga to basugunuda kuki terroristing na angak papana powerful bomb ga tawre na hoju mak yauri ba pause nogi sida achigi angak papana tawre kari tawre ga sarkar ge sipai ga thare haidok pa yate chumi sipai du lising am tharabra cham tharabra chani tharibra natraga central forces kharaga state forces kharaga na duk tawri adigi khunga po singdoga na dum tawri aramai ga na tawri parman boko aduga tawri haibudu na dum leidori bra sarkar na tawgadam natro sarkar gi praja singh sarkar na control tawri ba sarkar gi koi sason tawri ba tangbu china magi praja singh saruk am sokpada mana are bu paisi na raga so that side ka ju order ga du thok tan to bu ya da ba adu ma pot buna ma adu to ga ni adu mathakta amu what actions have been taken against 10 cookie jo sai ga sarna ha bidu maina aichu cookie ge MLA maite ge MLA pangal MLA haibana ga MLA haibalite manipur ge MLA but masakta na bi da mukta cookie ge na kalom di ge karak pane haiba cookie jo ma khata pan me ya de cookie jo ma adu gum gi MLA tara ne have minister ani aduga ruling party ki BJP ki tare moi ba sogat pa homa mo pun tara asina manipur thogai rani ana hairak pa adugi nakan adudi brother joina magi tawre aigi chu DGP da ani tatatun sahibi ga aigi open letter ama DGP da pire November kunda adu governor da kunma thoi da pi adu da chu hairi ba MLA tara se masi airing personnel where batara se MLA official se masi public officer where mutara se moi madakta FIR local lose for motoda or otherwise I will my omarigi other moine pigi statement me trying to gi me trang magi memorandum aduga agastra turki kano 500 crore demand toba underground to budona prime minister degi toba aduna be anida koi charul kano se manipur police commando sin ke more de lehen ganu nupina da du tawre na haiba thangna de ngarang nan da so hai khiba somaine MLA tarasina nomei ki dana gun point ta tawraga
we are sorry haidana adugi chung aibi banen khalseba mamang de congress ki su ani tata sen NSN IMG nampuda soi tawi haidana adu tawi na re ai mari mangan larga mado gan point to bunan sengdon arga bol na re ka arga deputy minister cabinet cabinet mayam am oyaba mayam ke su khande ba gan point di metai se dungai lon ma ki be ai ba ko but adu ma taw grabra gan point to gibra hai be si me trai thoi de gina hauji phausi kaya no thama pan hele ba moiso adugumbai heliba asigi lam heliba asina assembly ki phiji phina net padugina brother join tawra aino ji hariba criminal case kanglup amaga khana hanana ba hona ba da natana ojik chathare se moina wahu dokchi moina ni ne 153A of the Indian Penal Code community amaga to promote enmity between the communities haiba asamadako adugumba adi 109 abatement pal hoba Bharat Sarkar matakta Manipur Sarkar matakta aduga meitei gi matakta taunaba inchiliba adugumba abatement 109 criminal conspiracy 120B aduga 505 12 506 matang legre achina chingba mayam ama tawriba se moi pharaga moi mata aduda nate ngarang na hanatro school gi recognition parikha thabagi ama toba Churchanpur ga Kangpokpi ga school kun manga gi tawgibdo adugi port aduda tawgadam ne nam aduda moi tara gi manungda minister ama yauraga MLA tarukna punna asigi se mana moi haidore edana officer hum kuki go officer hum duna moi mathak te ge MLA minister singna kanna hairakpadi koi tawgibane koi bunga pigo hagala ya ba adugi sumara lama mung leire ba crime ama mu moi MLA tara chimunungda particular taruk sigi amu oina hen mu oina haiba mayam che masibu action lawdrib se mase government sina adumba laloba kuki sing sida BJP gi government na haitare mase theng na machang chang bra ade ani subanda BJP party ruling party ki taret ni MLA sing dimnungda ai khoi Manipur ke tokai na tarage Manipur ki maitai government si kai pamdre maitai khakte ona tawre adu tawre da tawre aina haiba tawra ba mantri MLA sing yauna asigi sida party ki niyom ngakta bi party ki constitution ki makha da party na yadaba pot khara natra ko party ne yaraga to holibra disciplinary action logdrip si karigino BJP ki Manipur की कार्यकर्ता सिंगना प्रेसिडेंट नमसंग बीजेपी की स्टेट की लीडरशिप ना मखोइदा याउबा बीजेपी की लेजिस्लेचर तरेप से मिनिस्टर अनि याउबा से मसी मणिपुर थुगाइना बनोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तौबदा अखोइ यारे हाइबगा चम मानद्रा माना अरानमम तौरगा तुमिना लेरबदी ए कइनो नंगा तु तौरिदो आइना हाइदरगदी माना इंसिन बदा याबदा मानद्रा अदुगी एक्शन से मसी करिगे दमंगता why disciplinary action has not been taken asida kanoda moige MLA singsi marakta logdri se karigino adage de akhoi ge Manipur thugai na ba aduga tampaka chinga se khaidok na ba separation gi port ama leiri bese masibu protect tawning se karigino Manipur thugai bada yari bese huje kai dire han lawri braba Constitution da Parliament da Government of India na noy adu toro haiba makti natraga so thabak tadi ai nga hai do repeat toraga government na bawa Churchanpur da adu Tengnopal da Kangpokpi da maroina district ahum sida chatpa ngamdrabada micham china Manipur gi leiriba micham mayam se maitai sing china hairiba kuki dominated akhoi maitai gi jum maru kokhraba Churchanpur da punsi simagi chat punsi gi natrene मियोई बो खुनाई सी लेरिंग खैदी Churchanpur da मिtai से चलप यारोई दा ब्राइन खंगल एबा करी जिनो सुमाई खलल इसे असि की पोट से दा मोइना तौद्रगे दे गवर्नमेंट म खोता दम पुंदन लेरगे दे अदु दम ओइदे ना अदु दम मणिपुर तो थुगाय रे ना अदु मणिपुर थुगाई बसे इतिहास तले होरोइद्रा कोई दे खलल लेरगे चै तारा कोन फांद बया सेगिनी इसाई सु मैम दुना कनाना नो मणिपुर थुगाई रि से Uji Bharat da Mars taugi betu namdana taugi bani nambana te namda bani nambani haidana
tawre 1949 15 October da tawgiba 20 September da 21 September da tawraga tawgibido madu lali edana hoji chai kun kontra ni phu chi lauraga la eba ko adu da muta la hoba to eba adu hoji amuka leiriba sida political system sina BJP sin masigi poda se magi ideology de personal political party du gina te ko BJP ne hekto bada su 2001 su dongare nagagi taba area ki puna magachi the ceasefire se without territorial limit in haiba adu mayam sigi khoidok se pato na mi try pande gi hena sidoga phangmudi phangi khoina pamba purpose do adu to hon gi de aduga adu maina hojiki si su mi chani hele dana ko both party mai kai khuding mukta chani hele chani yang kai chahum yoramani asigi poda sida lising am si bangai ri bra ba khoise lising am siraga adu kai su dong kai ba lising am siraga abyare chunata ba aduga ono taina ba khoi gi lau thorak pada khoi gi sigum ba fencing tawdori ba adu fm tawgadori ba po adu gi mahine haiba sidi yamni kaidra adu di fencing ama khak magi chambal ama mayung gi chambal khan na ba hona bada macha mayam ama siraga saman kharage icha mayam sigi ba adu gi mahai de gi ai chambal khabani haidori braba madu mayam chatina mongta de adu hayaning de adu de akoi gi demand ama tawada manipur kai ba ya de tawada mil lising tara sidori bro ai mil lising tara se besana maram oidana akoi manipur se kai drabani haidori brala ba aduna siguma pot mayam ama leiba loinana jike hariba manipur thugaina ba gedamungta conspiracy tori bese masima thokpu chumi adu gi amana kon magi sida jike government na tumina leiba se masi yam chumde akoi ge yam join se hai ai chuma tu chumen khali doctor na lai mada mi manga tara sebi ai adegi engineer na thong chabada lambi se mada soibadi mi khar sebi ai lambi da gari accident tore khole haina haibedo aduga politician na aduga aina mo haning na ruling party na sarkar pairi ba kangbu duna policy ma fail oiraga di praja kanmangam daraga di mi ka sidoina zaige tamudu na haibedu da phajamne doctor duna mi mangam tara su siroida ama khaktang choina sigadra ani khap manga so hairo thong ama tekpadigi mi manga tara siraga adum lore adu government ki policy ma soibedegi adu ma praja sing chigi law and order se machi fail oibedegi adu di mi ka no support tawduri se mi la kontra jinatra la kontra aje mana mi adu di sibana te henna haibiye la kontra se manipur de hek leiba jibu punam ase masi gi support tawduri ne ba awa ba nang doi ne ba anu government se politician se marune ruling party se opposition thuni mai response yam chawi adu maru na ruling party na yamna kai ma to se masi chumde ba anu masi khalan ningi masi gum magi pod se kanna haira kanda moina sawi sauraga jo nang thabuk to haibani ne thabuk to haibigi ne ba kanna hai jadu ba da ta draga da di hel kadorimni kandorimni aduna aroi da ina thamningi di hojiki leiriba manipur se hanadagi chingtam amatoina lakpa aduga maduda thoidokna kuki maite naga adagi pangal adagi gorkha nepali adagi bengali manipuri leiriba punama se mana dute weda tawi haiba karigma chauba muknaba yaba ma nakalani tawba yaba du thokibe leite chumne ga laifamda aduna du tawre ye aduna hapta da du tawre haiba pikharaba macha laikai wa thokum makhara natana chawbasi koi thokide adugumba amato oina hoi naga ga kuki ga khar chawna budi leire ko adugi su ningthana gare hauji mitei ga kuki ga tawba malna tawri bopot ase masi chumdaba mani hani gi gumna ing tapna leiminaba hana kuki su leja chano ari ba kuki khongjai phangjai chai chani chom ne gele 1951 hairo bezel roko sarkar na 61 haire mayam na 51 haire go ju 51 da support tongni 51 do ibat 61 wenen khalone adugi mamang da leiba mayam adugi kuki mayam do adugi mi sing do leja chano ba adugi matung da lak podu di adu so matung da lak podu su leja chanu ne permission pairaga mapani gi chang bodona ayab lauraga permission possessor ai do
ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯂꯣꯗꯁꯨ ꯄꯔꯃꯤꯁꯤꯞ ꯄꯣꯁꯦꯁꯔ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ 12 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯔꯁ ꯄꯣꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔ ꯆꯠꯂꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯝꯃꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯁ ꯄꯣꯁꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯁ ꯄꯣꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯆꯍꯤ 30 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯦꯁꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯥꯁꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 30 ꯆꯍꯤ 50 ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯊꯥ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯖꯒꯥꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯂꯒ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯇꯛꯊꯣꯛꯑꯦꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯁꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ ꯍꯥꯟꯅ 6 ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ आर्टिकल 363 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन न चुकाई यादे मणिपुर की दी कोई पंगे है ना बनी होय थुगाई के हरे बुद्धि जम्मू कश्मीर थुगाई को मोय जो आर्टिकल 3 सोप यादे है बने बा अदबो मोय दे 370 दुना थुगाई बनी 370 दो टेम्पररी ने है बा आगा अदुना ngambay wana da khoi de 363 sida कोर्टा अदुमा निथौ पानबा लेपाक सिंग ना मार्च तौगी बे सिंग वफम de खनबा यादे है बनी ना होय खरा दे डिबेटेबल दि ओय अदुना पोर्ट अदु लाइ होय अदुना कोने गवाने हौजिकी ओइनदि मणिपुर की मनुंगदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यारोय हाइबगे वारेप अमदि लहु हाइबा अदुगा ते सु नो करी करी दुदि गवर्नमेंट ना कैबिनेट ना तव ngam पोटनिना अदुइदि ai थोदोना हाइजरो सिखा हाइजगे ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯤꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕ क्वेश्चन ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯔꯠ ꯇꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯀꯤꯁꯨ ꯔꯤꯂꯦꯟꯁ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯕꯣꯝ ꯇꯣꯞ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ MLA ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ MLA ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯏꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯍꯥꯄꯟꯗꯤꯠ ꯀꯨꯝꯕꯅ ꯉꯥꯡꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯅꯤ ꯆꯐꯨ ꯃꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯥꯔꯤꯛ 24ꯗ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯑꯣꯠ ꯇꯦꯀꯤꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ 38 ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅꯒ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅꯒ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜꯁꯅ ꯃꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯤक ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯪꯂꯥꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯂꯩꯐꯝꯂꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯪꯂꯥ ꯐꯣꯔꯠ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ MLA ꯁꯤꯡꯗꯨꯅ MP ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 35 ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ point 3 ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯩꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁꯃꯟ ꯈꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ NRC ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕꯅꯤ ꯒꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯦꯊꯅꯤ ꯒꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ crucial matter ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯂꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯋꯥꯁꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ लीगलाइज मोंग एनी बॉडी एमने सोई तो मतलब लीगल कौबो या देवा मने बो चुबी को जा सिमा चेकिंग खगंगदमने एनी ऑर्गेनाइजेशन न तौरगा अलेगी कंगला फोर्ट बोर्सु गोविंद जी टेंपल बोर्डोसु सनामे टेंपल बोर्सु लाइसेंस न सोई तौरे हरगा बॉडी एमने तौग मदु लीगलाइज तौ देवा लीगलाइज तौरे दा मदो असेंबली दा मदु पुथोक पम चंगे अदुदि अखोइने सोई तौरिदो नंफु हाफुद तौब नते अखोइ सीरियसली मदु तौरमने हाइबना मोय मसा मसा से मसिमा नंबर 1 असेंबली दा मैदा पीरिबसि मोई कुकी की सु ग्रुप से मसी क्रैक डाउन तौनबगी तौबसे आई मसिमा मोय हाइसिदा तोक्सिनरगा अदु खलरी खोलरी दु तौरी स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट लोगने खोदि यानिदो पोखरमनि गाना कदर तौर ले थोप मसी चुमोय मसी याम सेंगना
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯤꯁꯇꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯒꯤ NRCꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 23ꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ NRCꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯨꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯖꯕ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯂꯣꯝꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯣꯏꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯝꯃꯤ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯛꯆꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯅꯦꯕ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇꯁꯨ ꯀꯗꯥꯏꯅꯣꯝ ꯊꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣꯅ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ARꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯗ पैसा लौरगा लेरिब्रा यानन लेरिब्रा नुसीदा तोलिरा कनो होले निंथीना येंजिन खोतुन ngамद्रमिना मोट अमा थाबिरो ओइदो मदुदी स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड तौबदा याम याफम थोइ हाइबम थोइ मदुसु तौदे अदगी इंडो म्यांमार फेंसिंग इसी लेले अदि पॉइंट तरुक से मजदई सिदा सीरियसली असेंबली दमसे पुथोम थोइ मोइ कुंथागा तरुकना सोइसु तौरमनिना सिमाइ हाइजनिंगी कनो सिदा अदुना मजदई कोना हारिबदी और टेकिंग लौगिबा पोसे मसी लोन थुपना मदा असेंबली यौदबा तारगदी मोइना तौरिबा सोइदो सेन चतबा नोट चतबा चेक चतबा माल ननबदी चुमोयबा सिमाइ हाइजगे अदुगा सोमदा असागी MLA मोइ तरेना मेंबर ओइरिबा अखोई कनो से प्रिविलेज कमिटी की से प्रिविलेज एंड इथिक्स कमिटी से मसदे यावरिबा से सगोमन केंद्रगी अदगी कैसामदोंग केंद्रगी दोइ छुरा ai हाइजगे चेयरमैन ओइरिबा श्री निशिकांत कैसामदोंग MLA नि कैसामदोंग प्रजाना श्री निशिकांत दने चेयरमैन ओइबिरे निशिकांत ने सीरियसली तौबियु हाइबसे दरकार लै मदुई रिपोर्ट थागरे हारब याय थादब याय खंगे हजिक यौरमब याय आरके इमो सगोमनगी माक MLA नि प्रजा मागी केंद्रगी प्रजा नसु खंदंग हाइब याय ना आई अंगंबा सुमाइ तौना सूर्य कुमार खांगबोकी अदगी आशरफ उद्दीन जिरीगी अदगी एस प्रेमचांद कुंबीगी अदगी श्रीमती केबी देवी नावरियागी अब्दुल नासिर लिलोंगी हाइदिबा मोइ तरेसिना फाजना तौरगा नान ओजोइसु मसासु यावरे नांगे दुदेदा सिन फाजना तौरगा अखोगी केंद्रगी केनोसिंगसिदा प्रजासिंगसु अखोई MLA सिंगदो खितंगी नुसितु खितंग हांजिनममनि चंगिदना नोय करि तुमि लेरि नोयसा अदु तौरगा असेंबली की स्पीकर दुरा मोइना पिदोरबे रिपोर्टो चुमना पिदोर रिपोर्टो हयंग असेंबली दा पाथोकदब यारोयबा अदु मतुगिना स्पीकर ना तौफम तौबदु तौदना केनो खरा हाइजिन लगा मतके दुदु तौना सिगुम्बा मयाम तौतरदी हंदकी असेंबली मिफमसिना अरोइबसु ओइबे यायना खली बजेट किसु सिदा कनो ओइदोरिब्रा अदु असिदैदा याम लुबसिदा मोगी दायित्व से असेंबली इज द मोगी दायित्व ओइदना चही मंगागी मोइबगी मराइबक लेपतन अखोगी प्रजा पुनोगी लेरिसिदा अरोइबसिदा जोकर ता हनबिगनो याम सेंगना फजना तौबियु अदुना अखोई हजिक प्रजासु अइना अपील ओइना तौजनिंगबदी अखोइना सरकार कैदा दै लालौबगी खोटबगी मसलीदा तौरिबा खोटलिबा गजाई म्यांमार नगा तौरपनि खोलम मदु लामरोइसि मदु याम चाव पोटनि अखोगी सुम मतम मांगबा मांगे अखोगी कांगुना तौगेना तौहनबा गातनी कैसु लेता पोनी नोमदा लोसिनबा याम गातनी मान मान करी ड्रोन नुंगी वालादे लम हेलदी हातोक पाइसे गवर्नमेंट की पुलिस ले केम सुदल साइड हातोक पर ले अदु के कारण कोना येदा भक्ति तोना वया पोनते लम हेल मिदुदी रिपोर्टेड खरसु तौताई मान सेमदोप याबा मिदुना रिफॉर्मेटिव थ्योरी द तोबताई अदु नतेबको अदुना हजिक अखोगी लाइबक लेपिबा असेंबली से मजिदा मोगी सही मंगागी दायित्व लौबदो हंदकी चप चाना तौबा लोप यारोय नान कांगलादा वासकिबा अदगी भारत सरकार न मोइदा पीदिबा खोलिबा पुनमकसे तौरका मानबी ओपोजिशन रूलिंग की वालते अपुन सक्ता ममदा कोहेसिव फोर्स अमदा अदक को मियाम की इंटरेस्ट थबक तौबियु हाइना यामना नोलुकला अपील तौजरी हाइबसे आइसु एंडोर्स तौरे पुन्न तौबियु फजना
ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5 ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯂꯦꯟꯁ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯇꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ 5-10ꯅꯤꯒ ꯆꯪꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯥꯔꯠꯂꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯈꯔꯗꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯦꯀꯞ ꯊꯣꯛꯑꯕ MLA 50ꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯤꯔꯗꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯟ ꯀꯟꯅ ꯀꯥꯞꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯊꯤꯡꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ DIG IGP खरा DIG खरा SP खरा तौरगा तबसु मखोइना काफलिब्रा हैबा नतगा अदु ट्रांसफर तौरगा यादोरिब्रा हैबा क्रूशियल मैटर सिदा माइ मागी पोसुदा चेक्शन लेगे दो पोतुदा ट्रांसफर मुक्त थोका तोसिंग तौसिना करम्बा बखनगी कुलदीप सिंह की दायित्व कनोरा एडवाइस रा अदु चीफ मिनिस्टर के एडवाइस रा होम गिरा आदेरा सिमसु ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯝꯗ ꯀꯩ ꯆꯤꯊꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯧꯒꯦ ꯆꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯈꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯇꯩ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯖꯔꯅꯥꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ 100-200ꯗꯪ ꯇꯣꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯅꯦ ꯁꯦ ꯊꯝꯕ ꯀꯍꯥ ꯁꯣꯔꯦꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯠꯄꯗꯨꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯆꯝꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯉꯥ ꯀꯛꯏꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯖꯣꯛꯇ ꯃꯁꯤ NSA ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯗꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯥꯡꯉꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯤꯗꯔ 5-10ꯗꯨ ꯀꯣꯛ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔꯗꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯝꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯔꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ SPꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ IGꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯜꯂꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯠꯂꯣꯏꯗꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯞꯁꯟꯗ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯀꯔꯞꯁꯟꯗ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ₹50 crore इम्फाल वेस्टगा ताब ममंगैदा पुलिस ऑफिसर अमना हाइबददी ममिंगदि पल्लरोय ₹50 ने हजिदि करोड़ यौरमनी सिगी फिबमदा तौनरे हायाबा तौदबदि ओइसनको अइना हाइबदो अरानबदि ओइसनु अइना अमदो हनमगे वानते अदुना इरांग तोरिङैदा थबक थोयिङैदुदा इमुं मनुं कांग खोंग चाइरिङैदुदा नंगे तुमफम कादु नंगना सोमदो ओइरो नंगना सोमदो ओइरो अइना सिनबदो अदु माइना थोकनेबा अदु तौहनिंगदे नुपा थोकना थबक मणिपुर सरकारना थबक तौरबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दगी मतें फजना लौरबा अदुरदि लालसे इराय लाइना दुम खामे यागनी मधु सरकारना अमुक हन्ना खनबियु हाइबिसन यम नोजरे तगचरी ओजा खैदेमनिबु बगी सरकारना तसिंगना लांदि लोशलगदि लोशनगी हायरगदि नोंग निनिदा लोइबे याय हाइबि बने ओजा नत्रो अदना सरकारना अकनबे एक्शन लोकलगा मणिपुर याम वारे प्रजा खुदी मकुपीजु दुम वारमगनी लैरिबा मणिपुर लैरिबा मे खुदी ले वारे अदना सरकारना लैंगाकना एक्शन ख लोखतपिरो अदुगा थुना तंगदु लैता हनबा ओइरसन हाइबु बहम थमजरगा ओजा खैदेमनि अमसुंग पापुंग शरदपु खोगी नॉर्थ ईस्ट विंडो की स्टूडियो लाक्पिबगी दमुक्ता थगचरी अदुगा यंगबिरिबा ख्वाइ पुनम पुजु काइनाबगी याथंगनि जरगे थैंक यू सो मच थगचरी गुड नाइट